Apakah siap Teguh? Ya. Tanya tamong dalam iskal yang pertama. Haji Tengku tanya ide Pak Punaju. Halaman 125. Qauluhu wa sunna ba'da taharrumin iftitahun. Ay du'auhu. Pertanyaan pertama dari kamu, kepa kerja ai doa uhu sementara dalam matan hana gedulih? Karena iftitahnya merupakan masdar itu. Iftitah masdar pemesangkut ngon kerja ai. Sebab yang dipegang di sini merupakan sunat. Adapun sunat di sini adalah sunat tak baca doa. Adapun iftitahnya membuka, pudih membuka. Kapah menyo masdar. Sebab yang kesunatkan bud di yang kesunat. Sunat tak buka. Kapah baik ai li. Maksudnya geainya merupakan pudih yang tak buka. Maka di geainya doa di geai. Berarti geainya pu yang tak buka. Tak buka dengan doa je. Dengan doa iftitah. Jut makna ji sunat tak buka doa mana? Kau menang ku. Kibancit. Maksud iftitah di sini merupakan doa iftitah. Doa iftitah. Toh doa iftitah. Yang lagi yang geriwayat ini adalah wajah tu wajihia sampai habis dia. Wajah tu wajihiyanya doa. Doa. Nah ingat tengku lamatan tulam. Kekun lamatan tulam. Wal lafdu imma talabun wa au khabaru. Wa awwalun salasatun satuzkaru. Amrun ma'asti'la wa aksuhu doa. Doanya tengku roh dalam talab. Konyo? Lafai na khabari na talabi. Doa salah satu bagian talabi atau insya'i. Tema lagi tengku pegah buno wajah tu nyan doa. Na talab ilai ba wajah tu. Ko hana pi amarinan hana pi talab. Nyan khabari makna insya'i tunggu. Khabari kipan makna insya'i ji. Pegah ulun hadap. Insya'i ji, ya Allah napa hadap olehmu. Kon bak keseluruhan ji tunggu. Kon bak keseluruhan. Maksudnya bak keseluruhan daripada kandungan daripada doa-doa tersebut. Kon yang perlu kamu wajah tu nya doa le secara kaidah. Khabari ji nya. Zikir. Zikirnya yang ke menyo zikir baik ke kun doa. Yang taban lagi orang kampung doa mano junub. Padahal kon doa niat. Nya ino doa iftitah. Hana doa. Dia pegah disunatkan doa iftitah. Hana takun Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Kau hana menang. Hana doa ba iftitah. Tapi mufhum ji nyan doa tunggu. Mufhum ji doa. Rodoh je ke mufhum doa padahal ke tulis zikir. Bagi ai doa. Nya contoh ji mufhum ji kon doa hana ge ai li tengku syarah no doa uhu. Ya memang li tengku syarah geja ai dengan doa uhu untuk geja pegah nyan doa tapi tugah gedanyo dengku harus tamita. Ya. Pakon gejak buh doa sementara jih kon doa. Karena memang wate ge pegah doa iftitah, nyan maksud di sini adalah doa. Cik galabah habak gedanyo orang Islam wate pegah iftitah nyan doa. Galabah dalam don doa jihnya. Sedangkan ta'rif menyalahi yang gekun dengan doa bahagian daripada talab. Wajah tu sampai habis, tidak satupun kalimat di sana yang termasuk dalam talab. Tapi ke kepujuk ke doa je dengku lagi dan nyoko wirid la ilaha illallah nya kon doa je. Nyan zikir kon doa. Zikir, tapi watai ke pegah nyan doa tu laki ujung ke pegah.
Doa lagi ujian cik memang na doa dengan na talab. Allahumma anzilir rahmata umpama haji. Kau jangan salah tabah je cik tunggu. La ilaha illallah. La ilaha illallah tahlil. Tahlil teguh kon doa. Hana ke kun la ilaha illallah nyan doa. Tahlil ke kun ji. Nyo tanging daripada keseluruhan je tunggu. Bek tanging daripada juzuk tabah-tabah je. Keseluruhan. Baik teguh. Dino kedayo tamong dalam iskal lembar 2. Bak pun cik mentau nagu. Baik datuk orang lain. Sebab bertanya raya payah bak datuk. Bak qauluhu halaman 125. Qauluhu haitsu tusannu lahu. 4 baris 2/68 10 dari atas. Yan haitsu nyan pu kalimat ni. Darah makan. Darah makan. Dari 3 kalimat termasuk ho ni. Sin fi'il huruf. Huruf. Isim. Kiban da i'rab jihinan. Pertama ji pemu'rab atau mabni ji kan. Kalimat ji nyo tengku diri kalimat ji gebina. Karena mono isim daraf na yang gebina dan na yang i'rab. Adapun haitsu nyo ruh dalam daraf yang gebina. Jadi haitsunyan mabni berarti. Nyo. Dalam matan alfiyah nanti ingat tengku gekun le al-Imam Ibnu Malik wal aslu fil mabni ayyu sakana. Pakon gebina dia tu dhammah. Entah haitsu. Nyo. Gebina dia tu dhammah karena ji setiap yang sudah keluar dari asal mesti ada tanda tanya. Jatah dro gebina jud ba isim, tapi gebina dia tu sukun. Baik gebina dia tu dhammah. Sebab asal ji sukun. Pakon jino ka ke dhammah haitsu. gebina haitsu karena ji wajib menyertai jumlah dari kerja dengku. Jadi kata dengan huruf nyan sebab bina kon sebab gebina dia tu dhammah. Nyo lagi dengku begah syabah iftiqari memang. Sebab dibina haitsu karena berhajat kepada jumlah. Tapi jino pakon gaya bina dia tu dhammah. Kon pakon gebina nya hana soal li malamo. Pakon dia tu dhammah harkat bina kon na sukun na fat asal ji hile sukun kepu gaya dhammah. Nya yang hana empum kamu. Alanya dalam masalah hindangan negu. Buno dengku begah ji gebina karena syabah iftiqari. Banyak. Tabuh-tabuh isim yang gebina karena serupa dengan huruf pada syabah iftiqari kebetulan ini. Yang jut kebingung kamu dengku. Iksib dengan tabuh wajah kesamaan dengan huruf lalu gejuk hukum huruf keji. Sama dengan huruf hanya pada iftiqar. Dengku. Pakon tip. Karena antara huruf dan isimnya cik memang berat beda je. Jadi watena tama bacuk mentau, nya ka gejuk ju hukum ke isimnya hukum huruf. Jadi karena ngontabohnya kuat serupa gejuk hukum huruf mana? Nyo, karena lagi contoh ji isim gebina mesti. Nyo, tapi dengku dalam kalimat moden lain isim tegah saraf diberikan hukum fi'il, tegah saraf tidak cukup dengan satu wajah saja. Dia beda dengku. Munyo contoh isim dan fi'il nyan hana tak berat perbedaan awak dua dengku. Kipan hana berat beda kalimat
Sedangkan ji huruf dalam pembagian kalimat isim dan fi'il jika awai mehi ji. Rot segi dalalah kepada makna. Yang hana mehi rot segi zaman. Rot segi na makna isim, na makna fi'il kasama. Ada mede ba isim tegah saraf tip ngontaboh ilat mendau. Baik, tengku gedayo damong dalam iskal berikutnya. Ka Tengku Kalon halaman 35. Pada matan malam yashra'. Keempat. Yashra' Tengku. Pakon ranyan tak baca patah. Karena na huruf halak. Karena na huruf halak. Munyo na huruf halak Tengku. Pakon tema tertain jih dengan patah. Sementara harkat na dhammah na kasrah. Karena huruf halaknya berat pada kun. Adapun harkat patah haji harkat yang ringan, maka gejuk harkat patah haji mangat pada kun. Berarti supaya mangat Pada kun. pada kun. Kiban mangat pada kun nah. Hati ji mana lunggu. Munyo contoh ji tekedi onyo ketanyo orang Arab. Nyampai ya pada kun nah. Muka apa ada dakun. Cuma tanya ino tak baca ji kon lagi makhraj roh, maka ji hana payah buat dakun. Ata geleh ju dakun. Tapi munyo lagi orang Arab kun makhraj ji nyampah. Jadi payah untuk ke munyo contoh ji bagi ji dhammah ataupun bagi ji kasrah. Maka gebuh tek bagi patah. Ngak mangak baca tek begahaba. Ya, nyo menan Tengku agaknya. Berarti buno tertain dengan harkat patah di saat na huruf halak. Berarti supaya baik thaqil baik ghon kah? Ya. Tapi Tengku ladum na mutume dalam kitab fi'il mudhari' yang na huruf halak kita baca kon patah. Ain PAG lagi misu raja'a yarji'u dakhala yadkhulu. Jadi maksud ji kiban aku Bunuhkan wate lontanyong pakon yashra' harkat ra tersebut patah karena na huruf halak. Ino Tengku na tatume dalam kitab huruf halak na, tetapi hana tabaca di atas wazan patah-patah lagi umpama raja'a yarji'u. Kona huruf halak di sinan. Alenyan contoh lain dakhala yadkhulu. Nah, cik huruf halak kah? Ada benda dakhala yadkhalu kah? Pakon demanyan hana tak baca patah-patah. nyan ada yang syak tunggu. Allazi yuquhu kasiran mukhalifun alal qiyah. Dan pi nyan na huruf khalaknya syarat. Adapun na syarat hana tentena masyrut. Lagi tanyo na da wudu. Nya ka hana tentena tu mayang. Nya menan cik tunggu. Wate na syarat hana tentena masyrut. Na tanyo na tamu wudu nya hana tentena tu mayang kadang tamu wudu kong. Berarti monyo itinan Tengku syarat na hana lazim na masyru' kah? Ya. Jino ci Tengku pungpum bak kamo toh syarat toh masyrut tema bak masalah buno raja'a yarji'u na syarat hana masyrut. Tengku pungpum bak kamo. Syarat dia adalah na huruf khalaq bak fi'il madhi iaitu ain. Jadi wate jatah ro na ain huruf khalaq yang disyaratkan li huruf khalaq adalah bertabaca patah ain pada mudhari'. Jino ain kana ba fi'il madhi adapun ba fi'il mudhari' hana dak baca bagi patah katanya. Nya contoh ji mupun yang lagi le mupun nunggu. Tiga laginya.
Nya kamu cok umpam lagi nyan ber. Ya tunggu. Ha. Menyo lagi nyan tengku pegah. Ladum wujud syarat iji hana dituntut lazim na masyrut. Sedangkan na masyrut nyan mesti benar syarat. Tema pakiban bak kalimat aba ya aba. Syarat hana sementara ji geme atu wasan patah-patah. Buno pegah benar syarat. Aba ya ba syarat kan. Tetapi justru geme dia atu wasan patah-patah. Aba ya ba kah? Nyata yang syak tunggu. Atau yang syad. Kiban maksud syad tema. Atau yang mukhalafah dengan qiyas. Kiban dajak pegah mukhalafah bagi qiyas. Padahal aba ya banyan jih terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran afsahul kalam. Ji mino tunggu. Ji wate bega syak. Syaknya ne heboh pembahagian ji. Na untuk mukhalafah ji ba isti'mal. Na mukhalafah ji untuk ba mendua ba isti'mal hana pakai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang luar biasa dengan semangat yang begitu menggebu-gebu. Kerja tengku baik lenan. Tengku yang barusan turun dari pentas, beliau bernama Tengku Muhammad Ridha bin Jamaluddin. Beliau berasal dari Kampung Denong. Dari penampilannya dapat kita melihat bahwa beliau memang mempunyai bakat dalam berdebat. Penampilan yang luar biasa.